Shubor nakaslem jong unong san hima. Katanat puli puthi ke jela kadang ya chakmat ban khmi bnya na kabanta ban thawi ka policy pins kham kam yakino hikai SSA ya kani la pentep do commissioner and secretary katanat puli puthi Vijay Kumar hakaji alang mtaksngi bat gilai kan hun kino hikai SSA kibakan thop ek Meghalaya SSA School Association ka all Meghalaya SSA Teachers Association bat ka all Meghalaya Food Teachers Association habakaran chekila pathai kubor hadin gani gajinyo kendo ka balaisian bat katanat puli puthi hapo secretariat Presiden ke MSSA SA uba Aristotle Rimbai ulaya thu ba katanat puli puthi kan saya kran ki mat jingdawa jongki halor gajing pens kham kam nak benda ki no hikai SSA ha gajing alang ki kunhun menteri kaban salong ha gashpotri ukala lingkot arja arpasan bat ya kan gajing terwa da katanat puli puthi ka kunhun menteri kan sashim yakarai lakan pediang neam ha gajuga por uba Aristotle ulaya thu ru ba commissioner secretary ulakular ba unsa pensngau shaka sarkar halor gajing ajimut MSSA SA banthong na empower committee nak banta banekran ni kijinawa kino hikai SSA President ke MSSA SA ula pentep ru baka sarkar kan panjingmut nakalyang kaan na advocate general halor kijingdawa jongki ban pelat ya baro kino hikai SSA kibalarung kam halanishwa ka shitarik naitung arja arpau ban pendap ya ke examine Meghalaya teacher eligibility test karkum kijing ong jong u commissioner bat secretary katanat education ulaya thu haki baka sarkar kanum don kanu gajing e ban pelat yaki na ke MTET lada kam don kanu gajing e hakalyang kaan ula pentep ru balaya thu ru yaki baka tanat puli puthi kan sapen benai ki kam no hikai sarkar ba pher ki balat hapo ke jela hagani ki ar ne laita yo banwan kumbala pentikna da menteri katanat puli puthi urakam e sangma ka jingi kendo malai jongi bati akan ka meeting la chair da commissioner and secretary jong ka education department is Vijay Kumar menteri haka jingi don lang jong is secretary ka education department is Amros Marak kumjuru di director jong ka school education and literacy is Swami Tembe par haka jingi don lang i deputy state project director is Andrew Wadri te ka banong kong nakalyang jongi matagasngi ngila summit shaka government lang pau commissioner secretary haka bayde bat ki to ki lightly ki rai ki bangila shimmenin haka general meeting ki bangila panlong hangte hapo madan student ka banongkong kita kira ki long ba base mo ya ka constructive discussion ka bangila yo ban yeshong baru honorable education minister ha country trick jong plai October 2006 pada haka jingi kendo jongi baru honorable chief minister Sarkon Ratke sangma haka atu pratik jong plai October 2006 pada hakini ki agri ki meeting meeting ke Banongkong ke Katratrik jong November arja aposau pat meeting ke Baar South Ring December arja aposau menin ngila shim ya karai kumto ban withdraw ya ka propose agitation jongi bat ban continue ya ka dialogues bat ka sarkar dia ka bai dai bat kan ni ka point number 1 nakaliang jong commissioner secretary ula pediang so bahaya kani ula penpau ya ka jingkemen ke bangi nakaliang jong kino hikai SSA ngila shim ya karai ban withdraw ya ka propose agitation but ban continue ya ka discussion ke baar ke bangila ajingmut ba kidai ban exam na ka ban pass ya ka Meghalaya teachers eligibility test ne ke MTET ya baro kito kino hikai SSA ki bala don lupa haka kam ni ki ba join hal ne shwa ka chitri upna Julai arhajar arpho na lor ka to ki ba kila exam ya kito ki ba join on or before 23rd August 2010 da ka bai dai bat kani nakaliang jongkiru kila ong ba the government will be very happy if there is no conflicts between the law and order. Par hakabai dai bat kani nakaliang jong commissioner secretary ulong ba the department kan seek ya ka legal points of view now advocate general and in the next meeting unsa inform panjangi hakabai dai bat kani ka benda but he inform us very kalong syai bau bala betip ini ba da kam don kanu kajing thut ha ka bai dei bat ka legal aspect na kaliang jong ka government kalong very happy ban exam ya baro no hikai SSA ki bala join ha la ni shwa ka chitri ubna Julai arhajar apho kumbala penmi notification da ka sarkar ba ka MTET kan long mandatory na do ka chitri ubna Julai arhajar apho shaneng ban yang sarkar ban constitute no ya ka empower committee the almost the members ki baidon mandakas ngi nilai agree mo bandon kaneka empower committee
But kumjuro nakaliang jong u commissioner secretary ula singaw yahap ya kani berhakabai de bat kani kebenta ula ong ba unsa take up ya kani ka matter with the competent authority but unsa pentipat yangi haka meeting ke ba unsa court shen hakini ki benai ki bansa one kita ki bahakabai de bat kini ki kirai ki bangila shim menin de kebar kila penkre ya ka details action plan mau bat kila peniru yang ini mentah kabai dai bat kani ka action plan, but the same action plan kin present probably haka shipotrik jong pada January arjara urusan syaka sorkar. But ila penting bah haka shipotrik probably shipotrik January arjara urusan kin sadon lang ro ki cabinet minister, but ya kani ka action plan kin sa present hakmat jongka sorkar nak mentah banyo ya ka jing menjor ban ya syakmat hak bai dai bat sinjam nak benta ban wanra ya ka job security nak benta ka service jongki nong hikai SSA ka ba arpat ka ba nakaliang jong ila yetu hangi ba very soon probably for the next 2 to 3 weeks time nakaliang jong ka education department kan sepenmi ya advertisement hak bai dai bat niki bahkan post kumbala pentip da honorable education minister hak niki kin get sngi bat ka bas kenat manaka sngi ila pentip bai kitu kinong hikai ki papas ya ka dilet diploma in elementary education na ka NIOS ka batch 2017-19 kini ki online dilet course ya kituro ka government kana shim ya ka rai ban consider yaki ban ailat yaki bakidla ban apply ya kini ki post ki ba ka government kansa advertise but nalor kani kin hapro ban pass ya ka MTET exam kiblaya dan lang ban yang singi kani nakliang jui so komen si kadai kani si bamantang nama kani ka meeting ke basau bat ka department aswa ba ka department kan kre ya ka kan berkret ya ka proposal siapa government ke ban kuma menilai itu bahwa kabinet mensong hau 10 tarik jong Januari tinggi dokumen sibut ne balong ki sibut ba nilai yo benekran ka dikasi buat ki ba ki nakliang ka department ka don na benta persoi kala persolang ka dikasi buat nakliang jungiru ngi dokumen sibut na benta kini ki baro mar khamtam ni ya ka kay ka bangilayo akan ka singi ka jipetip ka ba nakaliang hakabili ba ka lolot ki relaxation menta ka jikmen ngi nang kay ulong hakabili ba kanjing reverse no ya ka verdict do Supreme Court ha bakal alat yang ya ki noi kay ki ba le na US dilet na kan US mangila man appear yang sa ki ba ki recruitment kan ni bari duwi kalat kalti ka ban yarap ki noi kay bat kum juru ka sarkar banang penduduk susu ya ki noi kay sisi thì cái này cái singi ke ngin kipilenti bengin up hadin jongka kabinet nak kaliang jongka department kalau orang bukan khot yang ni hadin jongka kabinet tingin siok banyak keren re ka presentation ka jing ai presentation jongka department ni nak kaliang jongi ka asyun ina dokumen sikat de bat ngibur ka jing kerpat sa ka sarkar ba kumang lei ni sistem kadep bak sarkar ka susim tengah ktin ka kam judon ya kan dia keti pemerintah ngi nak liang jungi ka asun jungi ru ngi kepat ya government ba kan simno ya kesenjam bat dak nu ka ngi kwa ban yu kan nu kesenjam ka baka sarkar kan le kan sim bakan sukut tang haki jingtho an jing kran ki suka te dakani ya ka department ni ai ka jing songu ba nak liang ki officer baro nak liang jong state project director nak liang jong commissioner secretary ba kum juru secretary of education kibalaya kialam na mantay suing kay kibalaya yulem swa bagin present dia kani siya kabinet ting ay kublay ki kumju bat ni kerman ba ka ka baka sarkar ka chin harai kan long lem na mata ka ji bhaji miat ka ji jibyang jongi ki kay SSC baro nakalian jungi kumki for teachers di bagi lai som biting lang mutala ka legacy ka ba di bala khat ni na kubinta mani discuss about issue fair di jungi kumki ka de banan Alai, alat isu beper di kai. Kumbangila ia discuss lang dengan SSA teachers. Kaju ini ka points di mat di ya keren lang. Ada ini semua betul betul. Ini tepat di kilo kai di bawah itu sempat alat ya ka MTET
nang ye prepare pa na ma ba kuma ni yo sno mun ta sni na kilian jam the officers ni la mana ka meeting ni ba there will be a special MTEP but kamar so kan kanduna prepare no pa na kilian jumi for teachers ye I see me para na kai itu bom sim pa la pendap semua bahasa pendap semua pada nak kalian coba demand jumi for teachers kabangin abu menakali ba kinsko kasorka kan subah ban ai na ingi se personal account jumi ya ka salary ko bade man lau penai tekumta nakalian jong Sir Vijay Kumar Mani laong ba we are still under working on collecting data hello jumpi for teachers but we will be doing kai so therefore this will be definitely means I again kakun demand jumpi for teachers but they have group bade banle te nak tak tahu Lisa ni pediang ya kani but ingin saya akui nanti kepada ni di para orang ikairu bikin ya sya Allah kani ni dengan saya aku kan tang kini ke bang nilai keren kuma nilai keren lang bat ki SSA ki jugi ki point ki jugi ki mat kuma nilai discuss lang bat nilai keshan ru ya empowerment committee malawara anak SSA nilai keshan lang kenang bakam karena kabakawai kita Tajubal dari Commissioner halor dari personal account omba yamata we are still collecting data of each teacher amanla barakhoi SDSU jadi nak takadau after getting all barakhoi kanungut exactly nomor bagian sisa kai ba kimdam show so nak takadau agin data kan sudah ya kumahdo kana paru kantor ikana kidon ki city ki bangin ayo alu menta nalen ji SDSO ba lapha collect data ki bahalo kane don ki SDSO ki pariyo train rena kalian juga government ki lapha ban collect and do it urgent kini ana ka ban ka jeni ki for teachers kini kerman bukan keluar ya try